Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Don Amado ken Doña Caridad. Nasayer tirik na ti Doña, idi imbaga ken kuha na ti Don, ti may papan iti tulagan da ken ni Don Fausto. Nga iso ti masurot. Kinay kayat lang aroden ti Doña ti nagulimet. Iti sabali abangir, nakaunget ni Don Fausto iti anak na, idi naamuan na nga awan da ito'y iti opisina. Iti nga rod panagsarita dagitoy, binagbagaan na ti anak na, banag asinintir ti balasang, ket nagbartek da itoy. Sanmet abinaybayan ni Dan ni Misty, ket intulod na iti balay da. Naikan nga rod da Don Fausto ken Dan, iti gundaway nga agsarita. Itagagayem, denggen nyo tituloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Agyaman nag iti panang itulod mo ka ni Misty dito'y balay, Dan. Diyak mabalin abaybayan ni Ma'am Misty, Sir Fausto. Nang ronakit nalaos ti bartek na. Marikrik na nga da parikot ti anak ko. Iso na lang tadi namot kayat nga ibaga kanyak. Sir? Ang mga no damat amom. Kayat ko amamuan, Dan. Ang mga no dakit dimot na ibaga naken ka. Jak kayat nga aglibak ka kanyak. Iso nga ibagamon. No adda mo may papan iti mapaspasama ken kuana. Sir? Dakkel ti utang ko anay pag-anakem kada kayo. Ket nasingad kanyak ti anak yo. Iso asa anak ngaglibak. Ngem adalakid dawag kada kayo. Tapno saan mo't amadadael ti panagtalag kanyak ni Ma'am Misty. Anya da ita, Dan? Pangaasiyo ko ma, sir. Tadiyo ibagbagakin ko na. Asyak tinang ibaga kada kayo. Iti pagsaksakitan tinakem na. Di talaga yan. At damay sa asaok, Dan. Santo amaamuan ni Misty ti amin. Ita, ibagam kanya. Anya, ti parekot na. Pinabainan ni Albert ni Ma'am Misty, sir. Anya? Dayta timbaga na kanyak. Ket nadagdagan pa iti sakit tinakem na. Gapu iti panakisarita yo kinkwana. Nga amangan no ibabawi yo, tinegosyo nga imatunan na. Anya? Dayta ti pagsaksakitan tinakem na, sir. Dayta ti naibaga na kanyak. Talaga adyak makaturog. Sana mapunas iti panunot ko tinaibaga kanyak ni Amado. Kat maamakak. Amangan not ipagarup ko akapya. Ngayon inutin amang rugrugi iti pamilyami. Kat agbalin gaya makarkaro ariri. Iti nagbautan dagiti agamak. Narnakanan ni Amado. Ammo ka na bannog ti asawak. Gapo iti nagmalam apan ang asikaso na iti rancho. Talaga adyak pa'y lang makaturog. Iso atin asayaat. Inak pa'y laag paangin. Adalo man ti rabilay ka. Panag ko na. Kasayatan na o ginanakamattan. Katsi ka, di ka kadipay lamapan iti silad mo? Saan man? Talaga kaya't kumutanda ginana. Tinasayaat, aginana ka matan. Masapa ka pa'y nubigat amang opisina. Like ka. Di kagdanag, Albert. Masapak nga agriing nubigat, tapno maasikaso ka, sakbay amang opisina ka. Agyaman na ka. Talaga na idumduma ka. Nakasingsingpat ka. Agsubsubadak laang. Apay ang nagsanay kay tinaunag. Awan. Alakit din. Inta aginanan.
Kasano nga ta anak kaawid ak idirabi? Di ang mukad. Gayam. Kadwak ni dan idirabi. Ta nagsublin dito lugar mi. Isulakit diti nang itulog kanya. Misti, iha. Nakariing ka ka din. Ni papa. Masuhunak kin ni papa. Gapo ka dagiti imbagbaga na kanya. Iso adyak sumsumpatan. Misti, iha. Baybay aklat na. Saan kayang anak-alak ti silid ko? Nakariing ka matgaya man, iha. Ang mapay adi ka man la sumungbat mat. Jaklat ta nagsasawa. Baybay ak ni papa. Tapno marik na anasakit tinakam ko. Iha? Ala. Panawan ka pa'y nga ron dito'y silid mo. Amok nagsaksakit tinakam mo kanya. Ang magsarita tanto, indon mapunas tiyan yaman asakit tinakam mo kanya. Ni senyora? Hello, senyora? Nasayat mo ta sinong bata madagos ti awag ko, Laika. Di Albert, Rimuaran, senyora. Napanan iji opisina. inasigasong ka di matlaang ti anak ko. Wan, senyora. Nasayat. Ni Simang? Adda iji hardin, senyora. Ha. Hoy, Laika. Di mo ko naan abaybay ang nga agtrab-trabaho ni Simang. Idinto ta karurwar na ija ospital. Ni, saan, senyora? Agpapainit laang ni Nana Simang. Kan bilin matla ni Senyorito Albert ajak baybayan. Rumbang laan. Kat dagiti trabahom di tabalay. Amangan no di mo aramidan. Saan man, senyora? Di kayag danag, tajak baybayan dagiti trabaho. Rumbang laan. Tano makasubliak kat mamwa kabinaybayam ti trabahom? Ha, dakos kakanyak. Senyora? Mawatan na ka di, Laika? Wan, senyora. Naawatak. Namnamag asanan anasakit tinakam mo kanya, iha. Papa, Pulitek tagkid daw iti pamakawan ken ka. Kadag iti nasaok iti opisina. ibagaman kanyak, papa. Kasano ana amuam anasakit tinakam ko kan ka? Siyak ti amam. Kabisado ka. Amok no masayr ko tirik na amuan no saan. Papa, Kaya't dakkel ti pagyamana kanidan, tada pagtaltal kam. Tano di nakakinuyog iti kalman, amangan no niyan tinapasamakan ka. Ulitag tiyagkid daw iti pamakawan mo. Kat sapay lakumata mawatan na, no apay akas dya iti naisawang ko iti panagsarita ta. di mon pagdanagan day, papa. Lipatan talaangan. Namnamag ka din akong kagura pa iha. Saanan, papa? Basta ikarim kanya, nga ipaay mo ti amin akayat ko. Pang-asim, papa. Ikarim ko nga. Kaya't ko ti makasigurado, Dan. Kinasalita na kakadi ni papa, idiin tulod na ijay balay idirabi. Imbagak mo ken ka. Dinamag na no nagkapwanta. Dinamag na no apay anabartag ka. Imbagak mo tajak amo ti makagapo. Basta'y nawagan nak. Kat kayat mo kaduan ka. Day talang timbagak ken kwa na, misti. Apay, misti. Pagdua-duaan nak ka di. Saan mat kenti? Nasayaat mo no kasta.
Kunaklaki din no, di nakpatyen. Dan, sa anak nagtalagkan ka no di kapatpatyan. Basta siguraduam laang adinak kalabanan. Ha? Jak kaya't ti makalkalaban. Tandaan dayta. Panagkunakad, masiksikuran kan dito rancho, Caridad. Ha? Amangan no kayat man ti agawid. Kaya't mo ka di nga umuna akon, amado. Amangan ngamin no mabayaganak pa iti kadak dito rancho. Sikaman ti pagdamagak. Kaya't mo ka di nga umuna akon nga agawid. Caridad, sikat ti pampanunutek. Inawis ka ditoy tapno agkadwata. Gamkas lang masiksikuran ka ditoy. Iso ano kayat mo ti agawid? Itulod ka sa akto agsubli. Saan? Agtalinaod ta ditoy. Aging gaamalpas ti asikaswam. Kumuneg! Ni Don Fausto. Saan ka mat siguro ama kumikom? Saan ka di, Albert? Saan mat, sir? Sige, agtugaw kayo. Agyaman na. Anya ti maipay ko kada kayo, Sir Fausto. Diretsyan kan Albert. Jak kayat apapabainam ti anak ko. Iti sumarunong aramidem ti kasjay. Siyak amis mo ti makalaban mo. Naawatam. Kaya't ko lang mat nga ibaga, sir. No diyo kaya't amadaan tayo iti parikot. Lipatan yung titulagan nyo kan ni Papa. Aniya. Di inak tumadiktaran ni Papa. Orean niya pa iti mapaspasamak. Nakawag ka man, kumpadre. Kumusta kan di tarancho, kumpadre? Medyo makumikumag. At ang amin dagitinas ka na maasikaso dito eh. Apay, kumpadre, adda ka di parikot? Awan matkit di. Yan mamumatan. May kawak no kastoy nga da pampanunutak. Nang runa no awan ka. Sika talaga, kumpadre. Nairuamak ngaminen asika dagos ti pagkamanga. Amunday ta, kumpadre. Maawatan ka, kumpadre. Sana bale? Tanong maurnos laki di amin dagites asikaswak dito eh. Agawid ka dagos. Hala, pakamuan nak to nga rod, kumpadre. Wen kumpadre, di kagdanag. Anya tinyawag ni Fausto? Damdamagan na lang no kaanong agsubli aki jay lugar tayo. Kasta ka di. Amumatan da jagayem ko. No adda pa karingguran na, syakti kaunaan na pangyumanan na. Apay, anya ti parikot na. Di na imbaga. Ngem nalabit, may papan kini misti. Anya? Amumatan, adda gundaway anatangken ti ulo ni misti. Makitam? Si kamot laangan ti mangibagbaga iti dayta, amado. Ha? Saan ka di nga umdas dayta, tapno ibabawim ti anyaman na nagtulagan nyo? Anya ka kadi Caridad. Pangasim. Sana dayta ti sasawam. Kaya't mo ka di nga damanen romswa asaan ta apag kinaawatan? Amado, Imbaga kon ti kayat. Iso apang nga asim kumamayat, ta ipangagnak. Kumusta ni Nano si Mang? Okay, Matt, Albert. Okay ka kadilaan? Medyo matitirig na klay ka. Ha? Isa makamu ka pa ilan, ha? Kaya't ko taginan, ha? Kaya't mo tamang isarunok iti makan iji siled mo? Saanan? Ni Nano si Mang tasigaswam. Sa bali tilangan ni Albert. At dalakit ti madian na pasamak. Anya nga ta? Aturad ni Albert. Jaglay pagarup amay baga na tikas jay kanya. Ay, ibagak lakuman ka ni Amado ita inawaga. Ang mga ano niya ti mapasamat.
Ang mga no ni Misty mismo ti makaginurak. Jakla kayat ngay ka ni Misty ti rason. Tapno katlan nakit din ti bukod na abiyag. Amo kakabalan ng aramidin ti kasta. Gaputa, naaramid na idin. Isonas kan nga na dati amin nga aramidag. Nang runa no adda pa kay naigan na ka ni Misty. Tanuag bidutak. O mga no tibiyag na ti agbalin akatukad na. Maipitak iti sitwasyon. Nasken na timbagak ti amin. Tapno jak to agbabawi iti udi na. Kunam nga da napatag nga ibagam kanyak. Saan ka di, Misty? Wan, Dan. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta iti personal. Maipapan itian niya. Saan mat ama ilimad kan ka ti panagayat ko iti gayem mo? Saan ka di? Ha? Iso lang ang tamarikrignak. Akas na sa balin ni Albert. Saanan nga iso day ti Albert nga inayat ko idi. Kan mga ayat mat kanyak. Misty? Iso adamagak kan ka, Dan. Nakasagana ka kadi ang mga ramid, iti paaramid ko kan ka? Anya ti isungbat ni Dan ken ni Misty. Gagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Don Fausto ken Dan. Saanen na naglibak ti naududi, ket imbaga na ken ni Don Fausto ti makagapo, no apay anasakit ti nakam ni Misty. Apaman anay kan iti gundaway. Kinasarita ni Don Fausto ni Albert, ngem saan ang nagbuteng ti lalaki, ket diniretsa na ti ama ni Misty. Iti sabali abangir, pinililangen ni Doña Caridad ti agtungpal ken ni Don Amado, ngem ti maddaanda iti saan apagkinawatan. Kabayatan na, kinid daw ni Misty ti panagsarita damanen ken ni Dan. Itagagayen, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Saan mat ama ilimad kan ka ti panagayat ko iti gayem mo? Saan ka di? Ha? Iso lang ang tamarikrignak. Akas la sa balin ni Albert. Saanan nga iso day di Albert nga inayat ko idi. Kan mga ayat mat kanyak. Misty? Iso adamagak kan ka, Dan. Nakasagana ka kadi ang mga ramid, iti paaramid ko kan ka. Anyo ti kayat mo asawan, Misty? Kayat ko ang mga ganti sumbat mo. Noad na ipaaramid ko kan ka. Nakasagana ka kadi. Or-orayak ti sumbat mo, Dan. Noad na ipaaramid ko kan ka. Agtungpal ka kadi. Wan, Misty. Nakasagana ng agtungpal. Dayta lang ti kayat ko ama-aman. Awanan ti sabalipay. Anya jay kunam, Amado? Agsublitan ijay lugar tayo. Nalpas mo ka din tiyas asikaswam ditoy? Wen, kat no daman nalipatak. Nalakan tulaangan nga si kaswen. Nang runa kat si ka mismo tinagkuna. Ama sa pula masansan mutla ang asarungkaran tatoy rancho. Saan ka di? Amado. Kasapulan data mo ti jay. Kanamok. Kailiw mo maten ti anak ta. Husto ka di, Caridad. Uwan, Amado. Iso nga gawitan. Agsublitan ijay lugar tayo. Naggapwam, Misty.
Apay adi ka ba na naabutan iti opisina iti napanak? Kat, anya ko maita, papa. Ibabawi mo ti panangimaton ko ijay. Kasta ka di. Sige lang, papa. Alaamon kanyak dayjay a negosyo. Total, Saan jakon nga ka- iti kasta, iha? Papa, Tilaan kayat ko. Agbalin ka kuma responsable amang imaton iti dayjay a negosyo. Iti kasta. Nakarkaro paya dumuras. Awan ti plano ka mangibabawi kan ka iti panangimaton mo. Iso panghasim ko maiha. Tasaan ka ngagpasugnod adagos. Kaya't ka lang apalagipan, tapno saan amalugi dayjay a negosyo. Okay ka ka din, Albert? Awanan ti ron nga pagdanagam kanya, Laika. Okay akon. Nasayaat mo't no kasta. Ninana si Mangay. Ang mga nagsubag-subag manan. Ang mga nakomporme man la di tantar aramidan na. Ay na, di ka agdanag. Bantay sarado. Ah? Day tati agpaiso. Masuron sapay ket din kanyak. Ngamin, ultimo agwalis la kuma, parparita. Husto day tangar aramidam Laika. Kabisadok ngaminan ni Nana si Mang. Natanggan ti ulo na. Ti kayat na. Adalatar aramidan na. Narigatan. Amangan numabignat. Naimbag tayo may kaadagos dito'y kunak apag sinarakan tadan. Kasla na patagti bagayo kanyak, Sir Fausto. Anya ka di dayta? May papan ka ni Misty. Sir? Kaya't ko akanayo na bantayam kuma. Da kaya't nga dadakas ama pasamakan ko na. Aramidek dayta, sir. Nasayat no kasta. Amkak ngamin nga amangan mo anyakit ni ti mapasamak iti anak ko. Sir? So nga ipaunay-unay ko nga ibilin ken ka. Di mo baybayan ni Misty. Ada umawag. Inakpay sumbatan ti telepono. Natividad's Residence, hello? Muchacha, kaya't ko ang makasalita ni Albert. Ha? Hoy, kaya't ko ang makasalita ni Albert ko na Sino ka di daytoy, ma'am? daman. Saan yan anas kan adamagam no asino ah? Ni Albert di kaya't ko ang makasalita. Saan asika? Ha? Iso nga yabam ni Albert. Ibagang nga umaw-awag ni Misty. Kartingam. Uwan, ma'am. Mabitlaang. Ayabako ni Sir Albert. Abay, di ka matagtagari, Caridad. Pampanunutak laang. Amangan no nadagdag kamot anagawid gapo kanyak, amado. Si Kakit Dimet. Saan? Awan kinapudno day tapampanunutem. Inring Pasko nagitinaskan nga si Kaswag Rancho. Saan ka tagapulang tamaasyanakan ka? Sigurado ka? Wen, anya ka kadi. Nasayaat no kasta. Amkak ngamin. Anya ka kadi, Caridad. Pudno ti bagbagak. Isuadi kan mas dao pa'y, ha? Timportante, agawid tan. Naimbag ta kinasarita na ka ni Albert. apay kumamit asan? Wen takunamot adi na sungsung-batan ti awag mo iti cellphone. Iso nga rod a landline ti mawagak. Anya nga mintinyawag mo kinkwana? Nagkidawak iti pamakawan. Anya? Dayta ti agpaiso, dan. Amok ngamin aginuranak iti day dinaudi apa nagsaumi. Iso atap na saanan adumakkel pa iti parikot. Siya kon tinagpakumbaba. Ayan ni Simang. Aday jay siled, senyora. Agin ina na. Kat ni Albert. Karuror na laang sakbaya si mangput kayo. Ada ka nung amin naskan asarakan na atao. Nasayaat mo't tanadalos to'y balay.
Senyora. Agluto ka iti makan, mabisinak. Matungpal, senyora. Ayabanak no nakasaganan. Mapanak iti ayan ni Simang. No kasta, kumpadre. Nairing pasmunti na si Kasum ija rancho na timidad. Wen kumpadre, Nasaya at mat no kasta. imaya kadagos dito'y apaman na nakawid kami kini Caridad. Kaya't ko amaamuan niya ti mapaspasamak kan ka. May papan iti tulagan ta, kumpadre. Kumpadre, Kumusta na dya tulagan? Matungpal ka di pa, wano saanan. kumpadre, Ano timbakunam, kumpadre? amumayat kumpadre. Day talang ti kapatgan at harigagay ko. Ti agbalin nga agasawa dagiti anak ta. Isungan niya kumaga puasan na matungpal. Kaano ti pan nakatungpal na? Kumpadre, saan ka kumanga agapura? Alalag tinananay pa nagtalag ti anak ko. Iti kasta. Saan tong agkadkad iti tulagan ta? Asino ti nga ili, iti napasamak ti kasjay kan ni Simang? Ni Senyorita Misty, senyora. Apag iso ka pampanaw na, idi kala at anatalimu daw ni Nana Simang. Naimbaglakit din tada dito ni Senyorito Albert idi. Iso na ipan mi adagos iji ospital ni Nana Simang. Amangan mat nga no di mo tinulungan ang nagdalos ni Simang. Amangan no binaybay amot ang nabambannog ang nagdaldalos, iso akas tiyay. Ha? Saan, senyora? Sigurado ka? Uwan, senyora. Kinapudno na. Numabalbalin. Diyak kayat nga agtrabaho unay ni Nana Simang. Tanala ka mabambannog. Husto da ita. Iso nga inalada ka? Tapno sikat ti mga sikaso iti amin. Nawatam, lay ka? Uwan, senyora. Naawata. Madlaw iti panagsaon ni Fausto nga agapura unayen. Kasano nga taytan? Kasano ang malukoy ko ni Albert? Sigurado nga agkadkaday jay iti kayat ko. Ngamin, naibaganan iti na minsan. Inridis na pa'y ngayong baga kanyak. Adi na itulok at ikayat ko ti matungpal no may papan iti biyag na. Siyak ti maipit iti sitwasyon. Sigurado ngamin nga agsubang kami manen no ipilit ko ti kayat ko. Anya nga tati kasayatan nga ramidak. Kasano ang masulbar ko daytoy abanag. Kumusta, iha? Okay lang, papa. Awan ti parikot. Awan mat siguro ti makunam, papa. Jakon pulos pirmanaw ija opisina. Nagtali na edak ijay. Inaramid ko ti amin at trabaho. Nasaya at launay. Maragsakan iti dayta, anak ko. Sigamat ngamin. Para adala na panak kadagiti kalabas. Kunam matlan binaybay akon dagiti trabaho ijay. Pasensyakan, iha. Nagamakak lang amin. Amumat ang napatagkanyak dagiti negosyo. Nang runa day dyan negosyo ta. Bukod ta day dyan, katrumbang la mapaduras. Kat, kumusta ti pan nakisosyom iti sabali a negosyante, papa? Jay kinasinarak mo iti resort, ti kayat kasawan. Okay lang, Mat. Nakinawatan kami. Kat iti mabiit. Maibangon ti negosyo mi. Ayun gayam. Na ospital gayam ti babaw ng Albert. Ni bakit si Mang? Kaano pa'y, papa? Sa dino nga ospital. Nakasublin iji balayda. Naibaga kanyak ni kumpadre Amado ta nagsarak kami.
Apay, di mo na amamuan. Saan, Papa? Awan timbag baga kanyak ni Albert. Karidad, kaya't ko ayuman kan ka timang burburibor iti panunot ko. Anya dayta. Ti may papan iti tulagan mi kini Fausto. Ha. Iti ngamin panagsarak mi. Sinaludsod na ti may papan iti tulagan mi. Dandan ni Jack makasumbat. Naimbaglakit din ta nakapanunot akadagos iti irason ko. Pangasim, Karidad. Tulungan na kumaiti da ito abanag. Kasapulak unay titulong mo. Anya ti kayat mo nga aramidak. Kasaritam ko mati anak ta. Tulungan nak ang mga lukoy kankwana. Animis tila ang timaikari ngagbalin nga asawa na. Misty, sa dino tayan mo? Apay nga awan ka pay lang dito opisina. Adda pa'y as-asikasan. Apay, adda pa kasapulan nyo kanyak dita? Awan mo't kit di. Iso na lang ta pasado alas 8 iti agsapa. Naladaw kan. Anya ko ma. Nalipatam ka din, Dan. Siya konti amo dita. Ha? Isong awan ti parikot nga oray pa inumaladaw. Kwa. Ay, pasensya kan, Misty, ha? Nasdawak lang amin. No apay nga awan ka pa'y. Iso nga inawagan kan. Awan na niya man na. O sige nga, Rodan. Bye. Ha? Ay, una yan. Pinutad ng tisaritaan ni. Ay, anya nga tatiko na ng asikasuan na. Jack pa'y lamang pa ni opisina ita. Sana bale. Tawan din ang patid nga si Kaswat. Kan maysa. Nasapang inawagak do sekretariat. Isupay lang iti makamoy jay. Aging lang amin dita. Saan pa lang mapuna si ti panunot ko ti ipapan ni Don Fausto ijay iti kalman. Talagang agragot dalaw na ikan ni Papa. Kaya't da matong palti tulagan da. Ngam sa anak mo manugot. Saan ko kayat ni Misty? Kang runaan ni ti amin. Jack itulok na isudakit din ti mang diktar kanyak. Iso tilugan ni Misty. Anya man ang aramidan na dito eh. Agsubang nga tamanan da Misty ken Albert. Kagayan, di uliwan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti mat direksyon ken musika, June Ribotazo. Computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.